Kwaba Edeba Cove TV Ghana Sika Review Jumadi ana abusua yɛde ba bɛso mo ene enwumere na ene yɛde ani akyerɛ ɛyɛ airport runabout enche bia anase mmerɛ kakra mu ni na yɛba ha ebra no mu guso na kwan a etutu yɛkasa potholes and around airport runabout ase no mpanyinfo ba bedi ho dwuma ɔmo wie yɛde brɛw de akɔ akodu ene nsɛm a adofo no bi adwenkyerɛ a ɔmo de atodwa ni nyina na Cove TV Ghana enwumere yɛde ebro mesrɛ sɛ obɛhyɛ dwumadie na ma afoforo na afi so like dia mai wadwenkyerɛ ma ne bra sɛ da bibia yɛ no no odi be fa live chat ana so be voice note na de aba na adofo nso hu wadwenkyerɛ fa me kwa me mari sanso na champion chairman enso ɛwɔ ha busa mi gyina we so amo bibia akɔ aba mo bibia adwo ene enwumere champion sanso aba runabout adeɛ kye na adeɛ sa yɛse ya nti asemfo fra yichi timinim sɛ nsɛm deɛ bebre wɔ hɔ a yɛne adofo eba bɛkyɛ ɔpanyi ɛdɛ be biem ana asɛ piem wɔ ɛyɛ airport runabout ase na adofo nyina nso ntimi kyɛ ɔmadwe. Yes, Kwame, onim sɛ yɛ deɛ edwumadi a yɛdi no abre bia no yɛhwɛ baabi a yɛbɛtimi ama mpanimfo nso ehu sɛ yɛbɛtimi ayɛ bi aka ho de aboa ama noma akɔso. Wohwɛ ekwan ya ɛda screen esu ya ɛyɛ airport kwan. Wotra airport runabout na wo bɛyɛ ɛyɛ mini runabout bi wɔ ha wo de kɔ airport Prempeh the First International Airport wɔ noma say na honum sitie na ye bomb mpanimfo aba so wɔ saa kwan sɛ domestic pavement no green grass bibia ye neat ɛwɔ ha say ananka ye pese ni nyina ɛyɛ na ufiri ɛyɛ airport runabout na wo ba na nka edamu pefe say ya kama ya ye road markings asphalt correct na bibia egu na akwa mu empo na ye hwɛ sɛ anka eye airport runabout on se ntimi nye overpass ana bibi kra honoma yen ma honom nye fe na enye neat na ntimi nsiutu eye airport fufuru ya eye yetimi enya ewo eye asantema mu no na eno ana da bia ye ka ho asem a ye nyina anim se na ano eye airport runabout ya ye ka ho asem yi potholes ahodo a mpanifo begu eye asphalt ya ye hu ewo ho yi Kwame ne nanu ne nansa ana nsu jemu ewa Accra ne Kumasi a ase ya bope enye easy na mia bebre eyijiriye na Prempeh the First ne runabout ensu yiri a na enya asem ketwa. Okay. Eno na ye hu ne se no e di 2-3 days ana ye hu se regional minister obomodin ama ye de afidia besi eye gata ni ma ye te na chese omuti eye gata nim se de be ya enu nti na ma nsuo no eto na etimi eyi fa so ma ebegu eye runabout ni so na maka enkoka emma no na eno na Cove TV Ghana ya ba be pie mu ase na yesi no runabout ye hu ni se na aduru de interchange overpass eye ayeka na mom ye man nye standard na embefiti eye airport no said ye be ya se uduru ha se ya ebe kasa akire because asat na wa me no kasa uduru ha ahwe nkasa ankire hu ni se ye any ordinary airport eye runabout hu ni se hanom ye any other runabout bia yenim Santas runabout be kwa runabout sa runabout ni bia uduru ha se so sa na kire but ente sa biem aha asane aha adane enti aha sei no ede fa eye airport stretch ne so ha no na ewo se oho de ya mampanifo eye awe na omotimi ebodwuma ewo honom se de be ya at least oba na bepiem wo eye bia ha sei na etimi aye kama ye de bia na ye hwe ne ahoho ebeto so a omonso benya biaka na pija oman Ghana ene asanteman kasa in particular as a whole Kwame eno
ana na ya ba bepim wo ye airport runabout to ha sei na ye ba ye no nsuo ne ye sa ne ye ni ye di kan ba ha ebedi nkomo ye ne omo ye adwuma wa omo te ase ne bedi di nkomo Kwame ye beti sa nkomodie no na afi no ye beti kakra wa ba ye beti kakra ye wi a ne agina omo nkomodie ne so na ye nso ye de akasa se de be ya mpanifo be hu se ana be hu the need wo so mo hwe no mo siesie ase no mo hwe na ha se nso eye fe na etimi esuti eye airport no nti na se ne ye kɔ ne sa level na pepepe nti sa akonya wo ha Kwame na mentwa nsim na ye nti mra sisi a Apepepe nti abusua ye twa ye ho na ye tie nsem a omo live around omo grievance anaso omo experience eno omo namunyo omo ne ya be kire ne yeso yetimi a kire ya adwen no tinam se hye adwumadi no ne bo afofra ma ne se omo mente mo ka ba bibia wo hwe ye edi efrenti ye bekɔ ne yakwa akotie di adofo ye nuanom ye busuafo wa around enso edi atudwa ne abasisia so a eto ye emi say o witness ye na o ye dance ni wa ha hawa eniama bebra ekofa ba ye me pacho wo betimi abo ye mu ntremu kakra pacho yesre Ghana plenty o chano so to sana ejiri ba street for mu ha nyina ba ha nyina etimi ba kura ma ye stop ye adwuma na che say etimi yiri free bridge way so e de kojo fe ho nyina kan ma okay kan ma wa hwe nwura kura na e wo ho na nso na yiri ama nwura no kwa ye de ya tintam di kura to atwene e ba ye ya na ye de sakoto twene ene abiade na ma mi bisa say eye bridge no na nam so ma nsuo na eto ye no because me hu ni say bridge ne ya bridge kese pa say uhu bridge na America na ufri de chem so ba jo fe ho na sa bridge na e wo ho na ho ana ye twe say e ko so sa flag no etimi pa cho sa bridge no asem na ye kan enti brother Frederick bridge no bridge kese pa emu na asi ana say enwura na echa ho ahia ne na ama nsuo ne to a entimi nchinfo ana say mantamu hafo de nwura gugu enti na ama nsuo na eto a entimi nchinfo but won say obo ho a otechechugo ote brokuo obi so te kwakwa obo tuni ball gu nsuo ni so de nwura de ba ene adantema go tanisi okay nti atorencham bitimi si ya na se obi fa mu hwire ne nkwa ana etimi chi ka bi for ye etimi si ba nsuo na to sa da no de ansi but ye pese ebesi ansa ye sere Ghana ban ye pese ebesi ansa okay esi pa fa nkola ne penifo nyina okay ye sere Ghana ban se pese ebesi ansa na ebio yase eya na afulane fo ne de nanchie ende true eya mo de nanchie twem akọ bia ka ba ko betimi se akoso problem nti esere Ghana ban se nanchie ne die aka omo park nanchie no wo nanchie bia no tobuo na fa ne tum wo aboko ko twetwura no ko twetwura de ayi e de abre no higher road busy road airport road yes I have busy road. Okay. It is an unchanged term to make cause accident. And the problem be brave wa ha. It is sere Ghana by so and so. Ye the two Ghana by any. Bullet. Ananu ya ensuo yi to ye mpacho na wo wa ha. Udi mu adanse e die na si ye. Me so to kura me na mpaja amanfo hye akiri no mo twa. Okay. Enso e de ha gune. Enso to a e betimi akwa se lamba. Airport runabout. Nso tim ko nyina. Okay. If you na wo down ha obi antimi nkramo. Sangata we. Obi ba bia board na ni bewe. No obu na ni aguso. Onye. O de skabita ni besima o tim kakra. Nso no. Ebi wo kura nso nto ha. Okay. Nso be to ba bi pankro no na sefo. Wonti wani ana ha nyina hiri. Na achi etimi gata no eyema abua fa ba bia nso na nso nto ha bridge kaklaka we kan ko kan mawo kan be kwa just trailer kese o bere na wako
me nsuo no de onimi o so ede na mpaja ma na sha kire aja na mi omoto kakara me do tware koduru se ya na ma je kakara ana so anya business ke oh e basa na me business na sor enti ahanyina nsuo ni timi ba ha ana sense o ta ahanyina mo nya tuma kababi a wo gina no so no di waduru kase oni ma tonsu kase Ola ebe ba be he ofunu no. Ututu se ede na de nsuo ne to a etimi man eyirisa. Bridge ni sa. Eso mu ba mu kese e ma ne koto. Da bia mu ska bi ta besi. We ya osima wo ya yi. Ona tie na wa tia gu nche. Anado. No mo sa fatipa. No mo betwe. Akoton. Nka ade no a odi agu se no. Enso ni hira entimi from mano anado na bohu tipa baba omole ko ye obi felen eti enso ni hira ebufa ba bia ebi be free raba to nyina ba na ananchie na ya na omutwetwa mu wa ha na etimi ko se accident na no wa fa mo mo kora nka ndi accident ebesi no odi bonanchie be na ka ya Rela kesiye afa no frisiro obu twemwa na onya no mfa ko bonipa panyan so na ntwe fo munyina kwa dem omawu bullet enti sesi an otutu se den na ban be ye fa bridge hu a ebeye yie bridge na se omo ba mu mo okay o isa okay ensu anto ha ensu tokono korana ebinto ha so eba ubehu na se ha nyina aboma abra ensu nto ha tembia omo de skabita ebesima mutima nkoba oze bibina wo ayetim utima nkoba bia no ane se mo ba mu kese okay amatia mana kofom na maye enchano wall no ozi one bridge ya ye gina sui ensuo to a how bebre na edebre mo mepa cho experience be na wanya efa nsu ana no eto ye ibinya na anu de yi kra na ensu ato bebre awo wa ha unim how a ede abre mo betimi aka ho asem kakra kire mepa cho ye dedi kan mi da se okay let e for no so ase okay yeah insu bridge ya da ha se na mri nukra ni insu no to ana ha dwen ye papa de ente ma ne ha dwen ye ni yes insu no to eyi fa ha nyina ekokonkrofo fie eyiri ba kwan mu wono mo ache se cars ni bi kwan timi nko na timi aba na pese kra se nipa kra ya dai enne mu fie se o man no na se mpelifo no so metina hwa ya bibia fa ho a na ede afi aba be choki ntamani timi nya kwan empasi true eyesanso ana emwa o man no na mini aba wonji ndi se mo amuti around ha ya hwe ha wala ya wo ho se bridge na si babi ansuo ya fei akakituwa bi wonji ndi se omo amote area ha ya na omo de bola agumu sa sisi a bola na agu no se ha ne ba omo wa ha ya mo so na eba wonji ndi se bola no so na akọ sisa mepacho eye insuo no na ekofa bola no ede ba ye free se babi a insuo no free ede ba no ekwan wa yie pa nti eye insuo no na akwa bola no de aba amana baba ye ababe choki a enunti ha adresa no ina de edi kan no ankasa nso no bridge na ankasa ya bridge bi a emwa ebem emwa yes edi emwa like that apontimo ne mwa kase no okay omubem ba ba nunu ni ade eno so mwa ha kase pa okay na ntwemu ni ade na omo ni nanam ha sai baby a nipa fa na omo so ni nanam ha bi ha adwene omo ni nam nso no anhwe ekwa na omo ba bepem mu ban bridge ni de na minu kura omo hwe na omo nya ni ye mfa ma ye na bola no se ja aban metime ni obi ama na ba bekura ma ye de anka de bo aka na yes nso ni etimedru run about me pa try no kre ba ne sa sai na musi echa nsuo no mo ya de na mfa ha me pa try ba ne sa na ade se ye gina ho e ba se le kan nsuo le ja se ye gina ho a me nsuo ni twetwe okay ansa na ye betimi akwa yakọ
enya saa de be gina wo saa anytime ni nsuo metwetwe bia na egina wo no mo saa ntitesi ade ana ha ubetimi aka hwe regional minister onna sisi yesu a ene his excellency John Dramani Mahama ne omo ka bi ewo mu ewo oman yi mu omo ne yesu a yeni suo eduru omo anim den na betimi aka hwe omo me fa chowadaroma asampa kra metimi aka ene yese ye mpanifo okay yese omo pa se omo mbra no omo meboa ye na nsuo na eto a ejiri fa bridge no ekopem airport on about Emma ade atorencham eba no yes oyese omo mbra mehwe na ade ne tuntwa na mwa bi atwa se omo de beba boa ye a beboa ma atorencham ni nyina tu atwa no omo mbra meboa ye sanse so di yira ekukọ konkrofo fie no so ya ha kase pa ti ese omo mbra meboa ye na bibia tu entwa enfama ye se na be ye so ne ta ebetimi anam ne ntimi kanso ne jani bio entwen se nso ne nte ansana etimi akọ bi a ye ekọ na ensuo na eyiri wa han me pa cho ade antorencham bi abremu ana nsuo na yiri ba ne de bi aba from 2002 ana sha start yiri ba han ne but in panifo no ma ya omu se machine cross bridge omu timi ade machine ba tin so bridge mo stella na nsuo na yiri ba your problem pa wa higher bridge kase bridge ni so nti nsuo ni ba na abepimo ano pe na ada beti abakwan mu okay nti abakwan ma ka anko kamba na ade traffic are aba nti dia yesrem panifo anka de o so mo ye boa pa bridge na wa ha okay bridge ni sa ko mu buaguma man kase pa ehunu sa kan nsuo ni ba anka enya sa problem because you saw by a pim bridge na no a na afi adavert afa fie na and na my big problem power for last week Saturday me fan say Saturday twem na okay omi ye wa hanu nsuo ni yiri bama ku kwant mmegina ka se twem ye trader wo bo ho a na de watwem just a trader ni dru ha na wa fra no abo ho na de watwem because wo di agrade wo beko ena kase nketwa ni biso a no so a we nkom a we mba ena omu nyina aka kwan wuma bi se nyame nko a nka nso ni twe ne kan na ne mba so titimu kan nso ni twe ne kan ye na esaka che ma me so on bla na ti wa asol dan no on fa no to hye ha na odin to hye ena amanfo ede ebesine ede ka kase ne besine kosa iti hanu de mommy wallahi say wo problem power hapa se penifo ne hwa ye bibia aboa ya nka eso nka ya ho beto last week say sister yiri family working dia me kakra pra say we start working dia no kwa because na obi ka si ho o say me to the best filling station ho okay anya say so be yira faka no ama no so be say ka wo fra ama ye the two cars ni be si one ma wie na me wo me ho a no ran say so bi ka me ko iti we dey asramu amumu aye ehia mu papa wa iti ni nim say me pa cho ye ba ye hu say excavator esi emu a omo ti enete na oba efa han so excavator ye say be si wo be 4 days a hu say enete ne pe no mate but uche akwan ni mu ba bridge ni han so a womunye hwahwe ba ehwo no na problem ni so wo ehwo na bola na efri hihi ni nyina mo ababe choki wo undi ndi se omo netia no mo ba bete nya ba wadawuma na tia na excavator we si right wo de opa jira ndi be 1 hour obo nse sa aka kese ndi no tuba be ruwa no ma se na tia ni bu mimi hu ni say business no mo ye okay enya aduma bia no mo he sister for her chance o bie kwan mu ama nsuo no obabi a o sem fa nyina o ma lokuna ma nsuo ni fa ba bi kitu abi enti ehu ayiri na o ma shara excavator base o mo excavator ni be si anu tv esar ko si anu after last week ni ewu se dai sai ka sakase no ena o mo lodu o mo nete na na de ko we de ne to ba no abefa ko we de na nya business am nya ba mo ye etuma nti mo bua no mo bua o se mo pupri chini bi gum because aha ni nyina de enti am bi se asa no bridge na se ho na e wo se nsuo ni ahoden timi mfa ho na enko no achi nwula ni nyina abesi ho ba mi ho ababi anwula ni no e ho na excavator ni si a
Omutu net. Very good. And I mean, about say, you are winning or more. Into some more, be a crowd, send come back, run a few almost zero. Because I don't know, it's only if you say never, I know what in a chess. Obapa. Aha would you soon be a free banner or say that people that you are. And I could never be an on a wood Tigusu, not a cast of the family. Then who boy and I say we will business. Kwame, yantinsim na enkomo no edoso ewa aha ana video no so ye be post to platform no so betimi akohwe especially ambasa motie sa interviews here but near the build the point say ohwe said the enema esitie wo eye airport runabout has na entwe yi eno na ye pese ye mpanimfo etiase esa na yetumi ebetu ho anamo na omutimi ebe bibi ede efa ho na se wo hwe eye nsema mpanimfo yi chirechiremu abra ye kopie mu wo honom na tese otumi se eye problem a ewo ho dadadada enye ne meka se sa bridge kro ya ye kan ho asemi bridge no se wo free eye kro from ba o sane aka akra mo dru Jofa hotel honom no Jofa restaurant honom no ewo honom a washing baby wo mo ba kon so wo free de chem so ba eno so otra hono ye den Kwame obezo o ye den frozen bulldog ana say Eva red bob won unim din no akwa we ni chele enti red bob honom no otra honom a mo so ehya no so mde ho nyina na ye filling station enti da bia no cars ho mo horo cars de egu eye gatanim na nsuo yiri etobia na honom ayiri na eyiri a beebi ono so so fire runabout ya ye nso ye bo ho ban enti no obehwa obeba ni abe painti ase red and white runabout no abe painti red and white menim se NGOs ye KMA for so ye tese ankra bo momoden eni aban ni nyina aka aboma obi ehwe se ebedi hani meka se mekura medi ko bi achi ma eba ha me ye bedodo ha penti ho nyina so kama enso no Kwame obekọ besan aba no na unhu de be na ho nyina asa ase na Tamfu bese na ni nyina asa ase enu nti ana da bia no bedwene ho a obeka se TNT na ha sei nipa mfa ho enso ubehu se ye beba be na ho nyuma ye tan todofo eye Kumasi airport anase Prempeh the first international airport the runabout ni ana ye ka se mpanifo hwe bibi no mo nka mfa ho na empo no se mo se billboards because billboards no ye di ho nkomo se discama KMA for pa omunye ska wom papa omunye ska pa se no de se enye se yetete aye ka na ye de no omunye ska wom nim se software na de isi watch Helena minim dia kan ho de the can be about the BS wo Helena no nye sofo obituary owu ya che the BS wo owu ya che enso ne billboard ni si honom up to now onya 78 years enti me sure say billboard ni be di sa amfie no ho esi wa che enti eno na ye ka se eno ma bisa no nka ye wie ayie na ewo so mba beyi ena last na me bo mu se ye bo pini omo no se foforo ma ya obetuka e de aba ha na wa beforo na wayi na wasan akọ debi omo pe contract foforo nti ene obi ba na oso pe airport runabout ho a omo nim se we di ewu nti omba ya be direction a obetre no omo de osi hono ma na esi etufuro na etuafuro ti bebre hono ma omo wu ba je se omo pese ho be yehwe nti na eye advertising eye companies no omo jejai esi honom but enen koma ye di no ye hwe no from different angles e was esi eye runabout wa yenim se ye promise ye eye interchange Kwame agro MPP aban so wa ye bukata pa o menda ada yeah
enra onu se enra ye eyi airport no ye pon airport dwumadie no anadwo no opanyin bi frɛ me sɛ ɔtena ase dwene me no ɔnte ase eyi obi abɛtena so 8 years kra wanyɛ eyi ɔwampanyin dɔrɔ ne mama ba na no ya ye so ɔmra me de ɔnyɛ hwe ana mekyerɛ ne sɛ ɔwampanyin Nanado Danko Akufo-Addo a watwam ono wanye nti na yetoma eye Mahama enti Mahama aba ne de aye omampanyin John Dramani Mahama aba ne de ne ewo ho bia yenye yi bia ewo so oye na afamu de oye na afamu de because say ye mbeja no eye John Dramani Mahama because Nana Danko Akufo-Addo no airport run about ne prempeh the first enye ne dia eyo man ne dia enti wa obeyi uti bia sa wo na wo ye oman panyin a wo di anim ne dia se enne kra na aba ya ewo se ye di ja no so awo because uhu ni nyina na aso ba betimi aye enti aya se nye partisan politics a anka ehu hia se obi kura be castel se na se oba na anu ye de na pese oye na che se opese o kire se eyi wa ba na onu ankasa aba ne ba ana oba ni ope no akọ da bi wa ma ne ba o se empo no wo wanto amana wonya be president nde oye nyina ye president odi mra bia ba e affect ye nyina ye nka se ma nto amano ntino ana oba ye nche policies ne mra bi odi aba bebrebe nyina na affect obi a ye nyina ye tim ye papa ye benefit enya ye nyina ye be sofa enti no se ye ko project bi na ye ka ho asem ne ye bo omampanyin John Dramani Mahama din a eni kwa so obi a enya issues e wo ho se obi abetena so 8 years ye ntimi anka ama na anye okọ oba sen they say 5 months mu na ewe kwa me ye ko 6 months ado e wo honom no obi a be di adanse se na eye Prempeh the First International Airport bia na ye nan yintinti a wo ana na ye nkomodie nyina ye the completion of the airport no say change of government ba said de na ye ne dada na sa pepepe ene egusu ayeye to remind mpanyimfo say omo sakra no but wo hwe airport roundabout on na baby a wire water log bia no you issue o road ho say one monitor ni ya baby a wire water log bia krumia you issue efa akwan ho omo ba beye e be say tutu ombesa ba beye e be say tutu biem esanse se de esi ye no now ye hunu say enye saa no mo ye no and ye were clear example enche bia anamon papa mpanyimfo tu e wo ho no enti enei saa problem we saa flood na hodo a e fa ka afa nipa enei ye nti biem eye hin fa asem na meka eye atafoa owabe na omo face the same problem ensho to bia baby nipa no bia waka asuja se bia obesini ko girlfriend won na afi na besina kofia ai se o sa akoda hono na ne papa ne maami e straight dia ai se open mata adehye na no pa de atwam because obeka asuja o wa before no e face sa de na atel se ye hunu se sa bridge na wo no e ya caked ene ye modern bridge a uya emfa flooding mebiem enti sa bridge na wo na ebuju se eso eno moma meeting that is not the solution and if free baby that is not the solution is
the bridge is archaic. They need new one. The Gargantuan bridge and Omuhia and yeah covered bridge. Enti say yakofa excavator edi to galamsey nyina ade ba ho betim kra ebesa flawde enya say ya ti nsuonim akogu left and right ama hwaye deja no ene be sizi flawding ya ti nsuonim mpo ama hwaye deja no ene de flawding ne bakese no de ohun enya no nehia de the screen you see here ehun hia baako. If you are not well informed, and then when you say was yet a year bridge, it is not the solution. We it will continue. Say you bet 100 million times krana, it will still be like this, and nothing will change. The solution to the problem, and they say they need new bridge. Ye be atafwa. Ebi no muhia wa enti ye ka champanyimfo say eno omote ase eye bridge na wo honom no eye caked eye covered atwam covered bridge atwam wo Ghana ha enti ba bibia bi obi ado suffer this and say ni koso a ena ko say eye runabout wo e ma honom atutututu no ene itama obedi adanse say owa be honom no ene omukwan is the one of the best road they wo Kumasi. Yeah. Now I'm what the poorest road potholes akese na hono na ho enei aye modern bridge ma they have the best road. It's about solution and not about say yanko drenching. Drenching 100 million times still na obe flooding. Two, said ye see echechere ya man no chama matena se hu say when nature on untimi enchiti no enti nature na ankasa say na waye no ho oma the correct landscaper at the end no oma ho slope asem we are making ayamiami observation amaye na making say obia so observe obo say enye ntro na mitwa nature no say de onu asi aye na ade ne say oma landscape kama at the end no oma ho slope baby ho slope bia nsuo so ose me boa hwe se ekwan bia wo se slope akọ down bia be kwa kodu se nsuo wa down eti clear example ne say ufi grow from kofa di chem so a answer na be do airport one about anu ye slope ni obi kan chem se me boa se nsuo na wa sa na nature ne enti sa bia no sloping ho baby a ho slope a hono me se valley ye nsi dan wo sa na nature na no se be ya ensuo ni nyina to free sro no ne slope a e baba ase hono na hono mo space kese na ensuo na nya baby afa eni kwansi esi dan wo untimi enchiti nature we a wisdom keke but oba be si dan hono ama wa flood na wakose nad mofo meboa ba baby a wasi udan na wosan ke chew omo masisi dan wo those places na osi edu wa ye chew omo say mo person mo commit suicide. I understand sometimes meaning the way is doing as a before and some conversation me person me raise bi cause time adwumre bi no na say ya time it's no na I have to stop but what critically sometimes the way is here no man very apparent yensi dan wo and so in the name of when si dan a wa mo brenti asase fu bia no obi ato no osi dan ho at the end of the day no na wa akoflade no sa akofre na do sa aban amwa no aya mo mien ka no kure nkere na santa ni njai no maybe me do sa places on my basa o man si dan wa aflade bia na maka cho say you right. That is the best thing. You deserve it. I'm not preaching saying so for be chairman. Far from that.
me baby amete se nsuo fa me a ebe me ya pa se bia nka me pon show be kofi ne nsuo afa efie wo nyina chairman camera be we be my saddest day kra but say yen nsuo adwene ho say okay se nsuo fa obi na enya dia baby anipa na si ni dan na right place ana ya adwene sa aha baby e dan sisi nyina enye says esedan bi free one ma there will be no more flooding. There will be no more because yes, sana nature na ye no. Ba oba be feel it. The landscape no be nature na ye kama ne be pa. You are lying to yourself. Ensuo ni sa ase to a be expose you. Oh, ade. 81. Also mo dan wo on ba bia eye the ọtí àmìàní wọn o hwẹ w'anim tintin so kakra bi ababi excavator no na chama w'anim tintin so kakra bi na o se dan sisi o saa dan na wo ni nyinaa enya eni kwanse nkisi na wo ahonu nyini kwanse nkisi na wo o se won me spacious so won me spacious a baby am flooded da sa ha baby a edan ni si eni kwanse dan si wo excavator ni straight na dey na si dan wo a landscape na shape on this say ensuo ni to free soro no ma ahanum ne ba be lande wa for so asidan be bo aban so bo wa for so abesi udan be bo aban so bo na obesi dan no kwaka tra aban say ni kosi mi dan na sinsuo mo enti e be fa me abebo ame jawan I think say no mabu o I say spelling black and white e kira adofo no mo ti ase e no mabu o no ma you only need intelligence. And yes, massage issue be city planners, city engineers, and no more can be womb, so much it's your money. Sa dynasty on yes, and Kikubu Bunin out. Na say, I buy my baby papa, mama, baby papa, mom. Say, you perceive stop for a flood in now, you did. I was so near you dread and you good night, I have baby, mom. Found don't see room. It won't mean I say a just like that. I buy baby papa mom. Na sa dine a woo yankee dreaming in a goo. Jamare, so besha, and tell you, and say, and tell you as my making. Chama and tell you. Nancy say I need new flooding. Obi pong can't. Nancy say I need new flooding. Me hanum man ya woman. Na I yana dine be NCC. Hanyan awbet na won kwa we atetem afrom chaka ye kwa report ran about her hanum nyina na e free land na dan bi ensisi wo na ntisi a enche obi a atena di chem so pa on meka nchem se meboa watena kro from watena bo abo meka nchem anya na dan bi ensi wo nipa oba honum first hanum man nipa bebre ni ba honum Kings International School Mr. Frimpong ano ba agi both side on na hanum nyina yemura ateche ni afro obi onimpa o meka nchem se meboa anu nya na dan isi wo edan we ni isi wo wasin be e wo nya na ni wo ne yenim flooding bia enso to anato afi de ne bai ma be sisi adan si wo no ana mpesa mo committee suicide mu wi amose nadmo aban me ni aban a kama ba be ka cho mo se mo pese mo committee suicide mo pese mo wunti kra me echi makogu na ahemfo no moton sa ase ne ma mo ne yes said American say nipa bi oton ade ne ma wo no nsu to ba ku mienu na won se mo ane de so sika ontimi nkwaje o e bia obeto no dry season ana nso ne ba wa bitiu so no wan look sharp wa mana bitiu enye nya bitiu wa biti chairman so wanya hard na boys na ewo PZ tani mo no chairman bitiu he papa bi ameka se mi chiro papa bi ana wa school awie wonya adwuma ana oye na adwe se opese onya sika
na sika no or pay fi omo mani bre ade ho obi wa na ni bre ade enti na obi e clinic ana o se clinic wi se oba na esan yare a eye me example 2000 na se oba na se o yare ne yantimi ansa ye be ma 10000 so ati ase e wo se etimi sa yare ne ma wo ye sama wa be 2000 amaye but yantimi ansa yare na ye be ma 10000 no atwra ball kakraka hospitals bebre ho papa mu nim so engineer ana o de sa de wi abebo no ana lawyer mua say ade a papa ye de me test no me kwa ko gene 10000 na o call no so panyi na nse kura say ya me nya test o ase me didi a me nhye dante me so nim say test de ontimi nsa na ko no agene 10000 no to e no so oh madam nurse on box 20 Ibra papa say o didi a wonya test enti ma me mamodian na me ma ni test ana oyi eto bi bae na ohwie kakra gu na say je sa de we no efiri na ku obenya test to onnom ya no na sa adi dia say kerosene ana so what is say kerosene on ene wanya test so ma do ka so wa adwene so to wati me say kerosene dia me nua wanya I know crazy. So to di 2000 no papa no ko na ni tirimu ntene no say na me lawyer ni pa na akwedi na adwen bi timi sa no agmetimi di mra adwen no ene emesa nso akọ this time around no say metimi enya me 2000 back and o sa call back so panyi ampa afi de test na ba na akwa say tisi ano made kai me hyedan kai no made maye basa madwuma misua nyina me obia ya me kai no so you box 15 bra what I drove here a box number. Be a specialist. And now, okay, box 15 by. It only box 15 at one will be a swab. No, that's the way they said the last time kerosene, I'm a dema or the mammy no. Where they say kerosene, and I was so I can and I saw say church. I say church because you can say what kind of I saw say church because there's no way. No, say opinion quite wonder. No, say lawyer penny ma practicing law pa. Akwa di na dwi beat me say waje me 4000. Debi. Me just here mesa court ama me tro bia na ni brade. E no san call biem say opinion. Masa ba so na me ho dodo me na me ho so ya ade. Nchaji so boa me. Now, I said me hu ade ye. Many so we dey opinion serious. Many so yeah me star be pa no lawyer ma study well who say me 10,000 ya na apese ojibi me 10,000 ya o dey anya hwe se wo so hunu ade a we dey worry ne bet enti ene eje 10,000 ana papa ne share da man 3,000 to this one is must na say ska dey ama me dey me nya sure say be do 10,000 o say na hu ade ene hu ade enti o say hu mum sa ama me 2,000 o firo no ne edi ni 6,000 ene brade adodo wani brade tama wani brade sanity enti omo na omo hyehyehye woni nyina no eya ni bra na mo de hye ho ba bia wuti wa onim se ho nye o twa landscape no so onu na nsuo sane ba chinchina honum na apese osidan tama na se nsuo abefa wa o se ya aban enti no me de make afa ahane se airport run about de ye nyina tama ye ni de akiri entama nya me no nko a o airport ha ohun sensem tama enya me no nko a ne ani abrew dabi ni abre no the entire country ni nyina
eti ebesere mpanyimfo se bridge ne de first etwam chairman bridge ne de ancient bridge ene sa bridge we ye mfansi nsuo bisi ya no so chairman obeka owade onom no space no say to say ya Yeah. nsuo net also man timi anya atre some be more than one. Yeah, more than so one. they need and aside that omo masisi sidan wo nsuo no ho no nyina no so no eni kwan so musidan yentu om nyina solution na All right, I think it's very important. Na enokre ha adwen bebre. Mame to asom free airport runabout no so. Kwame, airport runabout no dey make sense so biem say. Ye hia a modern runabout. Ye hia baby a obi aduru a obon se waduru bia bi. Sa ade esi o kakraka te se yi chiniye yo sedin o. Eno no enka hwe. I was say omutimi ye no musiesie ha say neat. Iko he unya cross a year runabout now the wanim ra airport wa. Oba akoto another mini a year runabout we say. I mean in twantre ahwefo. We runabout we another mini runabout wa ofri wa na wo ko airport wono. Na ohwe kwan a efri a year airport wo ana ofri runabout wo de ko airport wa say na ho sitie nti nke wo say hoho aba na wa besi afri plane mu na wo nam ha we etimi de ne carry na de ne kopie runabout ne so na emache ne kakra so komenhia a emache ne kakra ko nanim ansa na bia wo ho say sa black and white wa film ana say so ko swam runabout oko Anraga junction emu ba bia okobu okrum kra na at least wo say oh afa dem a free airport area mu honom na say the enormity say no onya trasa mini runabout here asamato impression bia obehu bia your wrong impression ana ye create enyefe a negative impression na obu a obanyina wate se garden city ana say nti wo say yetimi e print bi to madwenem nipa ne belande aka say wow say hwe ukosi kotoka obi anka interest akra fa wate atene nyina obu a kotoka ntia na say nipa do na ni makra obu a ofri baby ofri oba obelande a airport kotoka onom na opia card nam krom ko honom airport residential honom na nam ho so no aka na befa na e de ne fa honom ebi omu bakumase de ne fa ho na de nakofa tetakwashiro na about honom onyina ye kama ne nam interchange ne so saa na de na befa N1 ne so de ne nam so a na be pie ma chimota onyina ye kama na de na besen ko but anka airport eben la pa labadi asa so na airport wo na nka yemfa ni ko airport labadi inside won mu ambetija o me say yes la sanity enti o ma polish wo na aka so be 37 hon so a ye ho neat wo di sane be fa airwork sports stadium wo no ma wo sane ase honom de kofa be ma campo nyina mo ye onim kama kofa trefe honum nyina o ma ye ho neat ansa na wakosi Tema road ne so na fa tashi nungu akwan ne so honum no enti nyu se wa dwe be so wo kwa akiri sa na akra design no ba bia obe pie free airport ho a odu wani be kire so o ka so fa dwawulu kwan ne so a ube pie free dwawulu apie kura o ka se wo be fa ko pie mu o nima ho ba bi kura na ansa na obe tie sika nda ho abe pie ma ba circle na na wa fa ba bia to se ya ye ho neat but Kumasi airport ni o de chembe bia be fa pie chembe bia be fa pie be bia ni ho be fa pie be bia be fa pie na run about ya be ba sisu onya sisu se koron o ko he ana se wo ba ha o fa bu okrom kwan so a me na mini Anraga junction kwan so mini o fa de chem so kwan so a ono so ni
enti mfa na abefa saa kwan a me bobbo so nyina so nya mfutu kwan o eya kwan a yagu so asphalt na nsenye correct nko a and so because of say runabout no yenya ho kama ya extend ne kakra ko bomu de ato aso akonti no ubefa potopoto ni ma asa na akopie mu o traffic light potopoto ni ma asa na akopie mu o eye anwaga junction ho so nti kwame ha adwen ewo se mpanifo Yes. etimisiesia me de enye o man panjo do man mama o mehye ye boso obeye interchange amaye enti no untime ntwe ne twan but at least owo asudie se wo so osiesie kama owo se osiesie airport wonom ema ahoho ba eye region ha dodo na ha no mbefa hoho bi obebebia ha no befa nti obua ne first time obenya sa first impression a owo Accra owo akwantom nya na adwene se Accra Kumasi sa ne da adwene nim Accra Kumasi afi ase Kumasi ni se nipa na nko nante mia bia yenim se ho de omutisi wa ambo se yes development apiem wo no ma na chese no ani ntini kwa me ha adwen especially ekwan na ekopiem manhia no ewo so mo mani kon na omohwe na runabout we die Kwesi Pratt be se adabraka kwa me enye I was impenifo enche abusia mesaw baby bia wo bia ma yente wonka through a WhatsApp line na the screen as we your voice note the ba ye bebo amadofo so ehunu wadwenkyere ana acho to live chat on so e be kinkan di amount sukuna minti din bida skuna okay yes you na wadi abrain Joseph Sapon was wontimi as nsuo ne nsase the poison agum still mudinachi blala yati nana yaw enso say we are not talking about wontimi here but we are not talking about wontimi but papa ne nemu unum say still na your man be samete se ya beli no ye bele ne na wa na kuya ana mo sa ache no mate se ba omi asa ko beli no baomia entimi ambeli no amfa baomia kwa de abeto abontin say surety is not open ano she no onye sure say krumi obi benya adomo pede omo million 50 say 50 million dollars and Ghana cedis 50 million Ghana cedis okay 50 million Ghana cedis and omo pe surety ombenya aden kwame omo sika Ken Japan kra betimi ayi no pacho ene Friday Ken Japan kra betimi ayi no but on say one no beef bi a e wo hodada beef no enwusa politics it won't to me ewo ma yenya 50 million enfanye surety enkoyi no se nke hu ana meka cho se enye yi bia em so masum afidie wa be yuti bia on be hu se ye be hwe osike munye ska no e entina ma obiate but kwame asa ye nkrofo de em nwa pa o nkrofo de o na o ma ye omo de na da omo nya Ghana for o ma ye omo de omo nya Ghana for ana Ghana for mo sorry abi before so sorry Adam ma ye omo de omo nya Ghana for ye to aba no wa wi ni e de be biem bue kwame me chat say Adam mo nya Ghana for ma mo nya Ghana for masa abi before masa chama untu mi na wonya ne sa no
Nyano. Asamu na wo kan na make am. Chama untumi. Oh. Ashanti regional friends chairman MPP for chairman kese fa na odi ni dia ogro no. Me fa ni agro. Na me kire say. Omo eyo omo de no. Omo nya Ghana fo ana. Omo ya Ghana fo. MPP for sorry. Buey. Say ye bi mu de. Ba Kwame. But all the same method down criminal you play dirty politics. As a ahwe bedroom re bi on. Ye nya amanfo momo politics no. Because say wa ban kwa on. And ye be chiro kafia ne mafia. Ye do beto o proper position. Ye be mo hu say uni to me bi. Me sure say enye politics chairman untumi di no call for ma enne baby o den ko na ho na oni mama for galamsi ukromia Na se anka sanso anka sika wanyan nka onyan sa. Well ubetima make his statement because politicians and because matis say contract bi akodi no wa omo say ankoso na side that no wa trainer shima ko didi on say galamsi on fe yedi we didi bia na nsem fata say that was allegation ebebe babontin but all the same ade no mo tena asia mo maban fi so asa na ntansa we nyina mo de bon Na se aban na ewo so no ona na control nti o mbedan eden tanse bia bo no ene tro o man na yetim Kwame sa na tie eno de wo se wote ase sa se o man na yetim no bibia ye politics enti se ma aban aba sa na tie wo fom ho unim so mo kom public toilet ho wo fom ho yesi aje fiamanfo nya se public toilet ene borehole ne na asefo no ye even first cry na to boot o yi obekọ ne ye yi obi asi abonten a obi a oye adwuma ono ma ontimi kura nante o ye yi na to atwene ba bi kura all because of say obi party aba enti no na aba enti Kwame sanete sanete na sasa no mo de be Captain Smart Oko to mu beli na abonten ho na esa do ano the that in the other by who case is those one after the other and he say a pen na ye can ye wie pen case into ye jaw so at as o kona eraser no ye kan monsa anema yeah Kwame arrow ba me de afutu a me de baba ne say information about bonten ne say if you say a chi to me nyina we need that adentia o se on the details o mbija no ne eno de menim ba bia amra ne kire se obi kire koma yenya no se bia di gompe bibi Kwame ebeboa no ebia no pese owu because omo ko ho no mko jeja ni mo na menko nya sese no me se Ghana fo ye ni ate e wa abato o de nipa dodo ko ho ene enkane na me se nka by this time ko ma jana long time sese Ghana fo ho ye hunu amamuo ni abato ni se the politicians omo trimo odin enti no tamana o disika ne party wo so bi no aye ka tro mo muti se ya wa ban ni so a ye do sa wo no wan na megina ni mo wan na emesu Ghana fo be na wo su frɛ wo mu no obi ama wo because sika na wo dia gold na wo yi kire no ama obi abi na Ghana fo bre kohwe ayi kwan so me da sa kwan na wantimi amu ama ya anye no krenti na me chama me ne enkola ko no sa Lake Road na wantimi anyina ni tumi na owo so a na chese chama wontumi chama wantimi anye Lake Road o so ofiri kontena se o no ofiri eno kwa na eme ya no
ana me dwene ho amenti ase eno to no ne regional minister me no mu nye eyi fine sa because man kasa yes charity begins at home mo amu fie kwan mo antimi anye anka yemfa bibia nto nchen yenka se we dey mu free hanti na moye kwan se yenka ne sa na tie bibia kwa protocol wo Honorable Asenso Boachinya road minister hedo de ye Obantama constituency ohun se ho no ofiri obesiesie ho nyina na no na maame bi nsu wo eyi nhia so constituency ana be kwa run about to Santase run about kwa na yenye na odi Asenso Boachi ho ya opa onya road minister na osan ko de be ye ni nyina na mse maame udi ne ho ya wo enye ye ono wasiesie ni die mu nyina eyi nsu nya ne de amoakwata nsu nya ne de okosiesie ni die mu nyina enti sa na obi ye no enti sa unya bia na wo lobby na ebeye ya no wa lobby enti chairman no anka ni kromufo kura betimi abo aboso omu nyina befaka aba besena kohonom enso we omu baase mbaase omu de ka akosi se nkrofom fromra honom kura no obi anko tina wo so man kasa konom betena fom wo Yes, me say afenyo markings money other group of people no more to form. enti no kwame case ni de bibi o This was the latest on the cat maternity blog. Kingsley from Tamale. The one ensemble brewa opanyi Kingsley. Also ewo honom anu ye Ekov TV Ghana Sika review and the airport runabout. And the flood in one sense send a bridge over amount for air complaining and one come twitching and then anyway ya de ba ebesumo ewo dwumadi so chama me name say voice note ba ko me bi ewo yes you be play voice note ba ko pe for you be play voice note ba ko pe me ba kwame ansan de am delay kakra fa chame you play voice note ba ko pe na okay ai mama all right it's you know remo kakra nto wi a cannot man dey see any na voice note ado for the by ebre no ekoyi pa na yetime tie ba ko bi ni yetime asori nkunya so na said me di kan no ye create awareness e okrumi ase abri bia bo si atena se a ye dwuma di we bia no se oto waso din na oti ni ya obon se bi ba ko mienu bia enkoyi e na yetena se na ye badwindwene ho ama mpanyimfo so ani eba ho na omutimi ekoye edifiri onum yenso yekota yede boa eno no dwumadi wi asebo ye pa. Hello, Chairman. Ana Mario, Chiamo anadwi. Ade ko 11. Chiamo pa no me se urade adum se die hu me se mo ho ye pa. Ene nso ekoso a de aseda ma urade. Se wahwe enso na ene nso dwumadi a modi nso abaso. Na me kasa nche bebre. Se de binsuo no eyiri fa airport ho runabout no so ni ade a eba social media yenyina yehu bi se de etie na kakra meka ni se de na Mary Okano wo hwe baby a o masisi adai eni ensuo ya kire se ade a ha adwen pa ha on se edai anacha Mary echire esi nsuo mo pe enti bede ne nsuo ni to a ebetimi anya kwa yakọ baby esese ekọ enti de be ya ne se ebe yiri afa ekwanim na asai enoma enti no esese wo mohwe eho asem kapa na di enipa ebebrie won kese pa ne onwo a wo ton nsase no ema wo mo sisi adan no wo ho no oho enipa disikechi ni mo ni enipa disikechi ebi ko don fa ho se asase a me ton ama enipa esinsuom enso sika ni nti na oye
enye enti no yesre se saade na se so mo hwe ni yie nsa sisi nso mu a wo mo ton no chairman we sisters asem na make samre na misua na yeti krofrom ofori krofrom ye frɛ baabi adisem me kyerɛ wa adisem se bia wo behunu ho a on se krofrom baabi a wo bia besi ayi bi wo ho no ye se frɛ ho S5 o se bibisa ɛhɔ area no ne ho nyinaa ye nsuo enti between Ashtown and Krofrom entem ho no ɛhɔ na ne yɛte ne ho nyinaa ye nsuo ahwedeɛ ti no ma ye bridge na na ato so ntie cross free Krofrom ne yɛkɔ ene yɛde kɔ Ashtown na me tu kwai ana sɛ na mo kuma se kra na sa area ho na me ntan kɔ hɔ na me di tu kwai me free akwanto me kɔ he na me si o efia ne yɛtimu wɔ Krofrom me pɛ sɛ me kɔ hɔ na me kɔhwɛ wo mo ho no se bia samra ne ho no binum da so mpanimfo no na nkra ne enum di agro bi da so ha na chairman bitu aya me nwanwa se baabi na eye ensuo no nyina mo atwe anwo se di eguso sisi adai baabi S5 ni si ho nyina na ye ensuo wudi sani free Ashtown di abai ne efre ho adisem ho nyina na ye ensuo yesi ensuo no ekwaye no enti no saade no de hadwen pa eno na ame nsu yiri bebrebe aba no enti no eno de sesem panifo hwe ho asem ka na fe chairman airport runabout hadwen se de chairman o kakra se unum akra ye pa se de o masisi akra na hwe Kumasi airport yi runabout tan ekwaye menhia tan de kwa boabo tan de kokro from tan bukrom estate tan chese ekwai basa hu bibi pe bia de ewo ho na medie kakra meka ne se ye na prekupe otumfo mesre no yese mpanimfo yi ba menti ekra Matie Free Kufuor former president Kufuor num Matie Free current president Mahama num omu nyina no omu woso no a ye friend say ahokyere ba ombesire otumfo no ko IMF do akwaje bosia no de abre wo mo na omu de asiesie wo man no enso sa bosia no okwaje de ma wo mo a wo mo fa bi mesiesie Kumasi no omu de ko wo mo hie sika no maba otumfo ho no akwaje no de ama wo mo no omu de akosiesie nkra ni se me ne de kekeke ho no omu atwa Kumasi agya enti engosi da ba se ye na bagye bosia ma wo mo no omu atwa ye agya da bia enti de besre ye nana ene se eni obegi ama wo mo de ada ne ye nkwaji ne mfa mesiesie asanteman de bia ne kan se emere du because hwe obi obebe bia no me se chama mo de mote ho amoka mo ani abiri won se wo ka wo se papa bi frɛ wo se me se airport wo munya krom bebu agu me na me ka kyerɛ chama me nim de meka me se airport no munya krom bebu agu esi asante esi Kumasi na yo mabuvu kura se sa airport ni si ho aye sa betra ho ka ho asem me se omunya bebu airport na agu omunya bebu airport na agu so me nim de meka chama Kumasi mpuntu enyo mayi hwe airport pa omuye dada hwe de esisu konkon ho ni esa be ka airport runabout say emfa wo mo ho kete enfom ho omo na mesiesie Kumasi maye enso sa ayi gata ya enso ye da ho yi a eyiri fa airport Accra ko maye dada ko masiesie ha dada enka samro mo airport no enka bible sisi ho nyin ko matutu ye ho kama enso hwempanimfo akese titire besiri ko benhia enso hwekwaye free airport runabout ko menhia obaka se enko baabi a ehodi musa no enti we dey yesre bi de bia meka se ye na otumfuo ye ya na 1935 ye de ho ko bo Ghana okay si ye nte ye ho a ye ne ye ho emfiri Ghana ho na ye anye ge tax ne mfa ntuatua ye mfa ensiesie ye man asanteman se nya sa pa de a de ni to NDC ne MPP so a ye forget it bibia ne ho be ya because Kumasi ye wo hoi asante ye ya de asiesie Kumasi yo abada be ne si ho no mu a wo betimi di ne se sinebu se me na masiesie te se de akra o maye nothing
ya ne esisi ya dai esi aba ne nya hwe ma asanteman enso ye koko tete ye koko ye nananom breye ene ye di hwe ebinom ene ye nananom breye timba ye gold ene ye di esiesie enkran nanso ye baabi ye nya firi no de honom de ye mpese ye be ye hwe wo etu we de yesre ye ka nyina no chama me de mesre me na no otumfuo so onfa ne nan ensi fom na se die Kumasi kon ye ka enye ye ne ye ho wo de wo Ghana mu ye ne ye ho ye nyi ye tax mu otumfuo no fansiesie asantema eman mo pebo si anoma ba no akwaje amama na mo de kɔ na mo atwa ye agya etu we de mesre se na bɛkɔ akwaje bosi ama na so mo de betwa ye agya se de homete enti no kakra me de meka eno no se asanteman ye ne ye ho ye ntue tax mu otumfo no fancy esi asanteman man na wo mu aka ne de Kumasi kuronkuro da ho na yo mabufu kurase Kumasi ana asanteman e wo ho no mo enti kakra meka no chama me da wase yeah Kwame enti no I think say nem ye betimi abo ano no yes enti no ye beda obi bia ase na dwumadi se de na ye ka no panyimfo momoden na se de no me koso eye Prempeh the first airport runabout no onkoye nsakrai kakra ho na flood na hodo aye koso ho aye gina so makwan no enche na ase ni nyina no intimi emfiri ho no ano ehon komo na nanwumre bedi ote champion chairman ka asizu ase de bia meka no cheche nsemu amanya ho nte ase from so Kwame Mario bedi dwumadi mu chiam ye de besia ya do bibia ase bye bye. Yes, Simon Mwakwa Basonko di pa Cove TV Ghana so. Wo Cove TV Ghana so no. Ye bota ye ni yenjumedi etitiri pa ne se. Ye beboa ma mpuntu nyuma akwaso ye wano wo Ghana ha se. Ne se enti no. Ye free wo pepa mutu ye hugu montene suko mpuntu nyuma ahodo a. Ye kwaso wo Ghana ha bebia. Se ye akwan foforo na aban no ye. Hospitals, airport, interchange, school, market, stadium ne ni ai keka ho nyina. Ye ni yentim nwanwaso wo kohoko kuchase ne dwumedi ni sifa ko. Na afein so akwan ne miai wodo a atete apansam so no ye kocha se ne be ya ebetwe aban no agenesi so na wakwakoye wonom e wo ho ne nso mwa dwumedie foforo a ye sign di no wo Cove TV Ghana so ne say ye interview Ghana fo e wa abrochi ananse wo man yi mu a watumi edi yi etumpon wa abrabo na watumi a kyerkyere ye nkwampa wodo a yenso ye betumi afaso anya sika ne de ahya business ase enti memma wo rain fi say wo be subscribe to ye YouTube channel ye Cove TV Ghana na we mi notification bell ne so se ne be ya wo message